Lira City West Division Council has opposed the decision of Lira City Council to relocate the timber dealers in Lira City West to Timber Yard in Lira City East Division. Welcome to News Today on Lao News Channel. Members, first take up your seat. It is still a presentation. I am still going to present the work plan, then members will come in. The council tasked the executive committee to identify land to relocate these timber dealers. During the council meeting held on the 4th of June to approve the 2024-2025 financial year budget at Zeagans Hotel, the Mayor Lira City West Division, Rose Amolo Ongom, through the council work plan, proposed that a land be bought within Lira City West Division to relocate the remnants of the timber dealers, timber machines, and carpentry workshop from the Central Business District. Lira City Council has gazetted timber yard next to Lira Airfield, but some timber dealers resisted the plan and remained within the city center. Recently, an operation was carried out to forcefully evict these remnants, but they requested that a space be allocated for them within Lira City West, where they are operating. Lao News Channel conducted an interview and held a tour of Timber Yard, guided by the chairman Lira Timber Dealers Association, Ashabi Morris. Okay, oh, P. Man toilet. So, by the flash. So, man, John, don't you know what you're doing? That, I'll show. Okay. Oh. Okay. Okay. So, man, gini. So, office inuti number, well number would ame tinono. Office ni tienge well number would ame tinono. Man kame hotel. Okay. No, to space to don't. Okay.
cái này mà đem vô ra bây giờ cái gì cái nó Mana golo ma tu po ni kon. Muro no jo bây giờ Nu jope. no jo bây giờ Bate hotel en tumi. hotel mana dia mana Okay. Line and do sugar my machine. Okay. Okay. Man tungi machines. Achobi said a number of stores are not yet occupied and a number of plots are also not yet developed. He said he expected timber dealers who are still within the city centers to go there and occupy those spaces. Chairman, my board. You be wucheni ma me jolo jo kan kede space me ti kanti wuda di kede wuda di me peti occupy. Okay, kan wuri ti kana pol la medan city council duty attack teme yo chat yo meti wood industry space be no ame yini gero ka mo hakel te ko ka chiri tutme pier yo mo hakel ba chiro ka chiri tutme pier yo charo bron ren so da wami ko ge making ni par bi yo ti te ko ada teme ni lo me no ame gini chiro ka tutme pier yo mo hakel man bu dina me yurne no gi da ko par bi yo ti te ko bien kai neno Lira kida medical report ke jo kera meti in other parts of the country no ne Lira to much better yero me gilo me no abe ge ti ji ye da juro mo ha chen no do ne ko dia no Okay. yes So it chak gado ni ene nu plant yani mirabet stores adika. okay can stores dia por dia ro mi re ene pe ene mer tuber me chat go ene pe ene mer bero me workshop ene pe ene mer bero me keto machine ene pe ene mer bero me keto restaurant so store dia du dia ro mi re yes So komiari ani adia medo ti occupied. Atama komia rione ena meti occupied tika I think all about 30 to 40% of people occupied. Mostly 30%. 30% they would tika na people occupied. Yes. So no problem 70%. Anano wudu kana ti ame doga ti uchegero ko. Mono wege ti kwene. Okay, mano do chiri ke no jo no ti e peti. That's why in the time no do ke mo chiri ko ke jo no be ri e ti no peti. Ke kana bi mi cho. Ana bi mi na ma chelo bi mi mo tu mi ri ko e it is a long way. Eka lele tambo ke por da be ke ya kina wa ke city council no ke municipal council na ka na ya. Eka no me yo mari mo tu mi ri ko. Eno pero te chahare mo ha tu mi ri para bi. Para no ena mo te ya para bi yo cha veri yo ka te tu record e di ya dokta du chen yo te gel cha hare yo du ka da ko ya para bi so wando na ha ti kan ya itoni mo ha tu mi ya para bi America di kwano we have been here for the last 9 years yes 9 years ti plots of Canada for developing pe hober ka kwen. Okay ti jo mo bino mi space ame na cha pe mi no pe en ge space ay ko ti ya na cha
mà tại cái này cái tiền nó nhiều mấy bằng nhiều cái tôi đó bởi vì là cái đâu mà mì đang nó bây giờ đó cái là sao số nó chắc hay mì về số nó mình with time mì bằng nhiều mà thì cái mì cái tôi đó bởi vì là So yo kana me potie chato bao kade machine si down kucha ta ko bani space kan pair amoge kita ine nano kare kono nếu mà sẽ là chalo national board chalo national board mà theo kiểu duche mà ti Uganda mà ti chebo wana mà ti yo wa mà ti wood industry mà sẽ là cái mà war tela dia tela tiu pelwa so tel yo me bejo me war tela yo me bejo me war plan meri ama ginti e ka ba pol yo me bejo me war ti must respect the law and lo me yo ko war ti e dari lo me konya e ngar ya ko ko di the rule of law is the foundation for just and stable society lo me yo war ti e na dari lo no be ti ame kind of council ka to kere policy ni jo ameti tu chebo me kwan gi kanone let's respect that policy ni ukato pi bebe one week pepi bebe city council pepi bebe na karo eto pi bebe jo du ameti dele city council so jo me worki donc jo me tielo propaganda ke kata pola ko bu ko maha ko ba maha dina tere teteni let's respect the law kawan ko jo me worki warmi society warki be ye tinu be me kawan ko worki wanda da ko busy yen be da me ti organize kawan pi environment mo ti organize ye ni o be environment da be me da ka jam ta me ko da yes so chalo won kom ma chat bao kere tu swalo won kom me kan lera kan challenges angwa me wunti facing kan timayat kan. Okay, challenges me yo be ko ka be state house no ko be the challenges be the eto gina pira te ko be mena no kite uti ko challenges me ti challenge be the challenges ba eto gina pira te be how you going to manage those challenges so one can tie ka be la tie get tie word to ko ti ta tie word be challenges ra ti no be tie no cha business pe wora be era biar gina pira teteni yo cheni le business te wala ni kaya business jamor mo ni chene pepe jamor chene berke jamor wel berke jamor wel na berke era gere achara wel mur gina na tina so neno ni kao chat bao duche lera pin chat bero kanen yote chat du kanen neno ni tieni Allah ngwa bera dia ma cerca jo gidu ti kala che mi dan wara ba ni jangan gora bayar ni okari ngata kana ya ka ayai kuene ni dinamit te kam dinamit amit wood awot kana me awot timaya te kam de fani cha amit ngo amit ba amit awot kana ngo gazette me ti yuti te ba amit timaya so ka wan yuti ti kara shela amount of nice ni jangan gora bayar okay yes boy for Lao News Channel I am Denish Ongora, Lira City.